Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain, alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, leje que faz sabe, na de yuya, adeya, daí programa eu aka committee de bekai Wiki. Asama leje a programa eu committee yu, na Robbie Dadu Amain. We sende wan odi, gela den liba. Den gaman, ede kabiten basia foluku yonku gandi umaman pikin. So se fitu we sende wan odi tugiala den giba ala fuyen ala de gaman ade kabiten fuden wanga den asobde sungi ga odi giden desama di lasi wan sama fuden we kepi na pala tegodo anai kabagiwi ga jumaje Tigo na tawang na paimaye pai. Moni na alasani ma wandi ego gya tawang nga akabe akakiti. Dade de sama disiki we begi gadu giden fude ko opota pude futu fude wo kongo u. Idi anga ide siki anga siki siko anga siko fa wenti. De sama difende wan bung, difende wan mang, difende wan umang bunka igi anda tube wani we pisi yanga yu asode en aso teken we begi namo akakiti we begi ki ala dei taki meke gadu giwen kakiti fu udo adei ala dei aso we begi foshu gomo fawe o waliki wan poko sokolo dingi wa mufu wata da ukwai baka. Yuna na yu Fustambung Pia isabi pina Autanga vile Sama na de sama Dina bilobi Jekoli sama Ade de maye The president Fushade minister Ade kwa milapea Niye moto ikoko Ganga doi Balibaya Ogi kwa miyaoi Kidelanga ginyoi Ganda fabilabi Fosi gamoi Sendele basi afi Langa na kiyoso Kwedi donga de Gade makisita fui Nyandelo tugimioi Ikadi jogwe Isabisa jotaki Yotaki wanga jafami Mabakate josido Ngagoni jokwa uyo Ganga de Esama jungu bilio Ubelongi goni Makonya kabanga o Abusifu Delo wolo mori Ibulu kayo Fiba kapike La misi
matunga kumbe otana mafigo abo mama misia abo mama casa wani sabaletifu biganyangage kole naidai presidential Arkimang isabita kete ide ine wan konde dan aletisa ya bi a idea ini buku we kayen wabi omenso tu buku wabi strafrecht wetboek van strafrecht wetboek van rechtsvordering dat want dat alla den buku de je so ifai mu chai sefi sana de wet fa konde janga libi sefi osu libi ino so libi burgerlijke wetboek na buku de se kain en isabi taki vanaf 1 mei van jaar dat burgerlijke wetboek verandert. Arkimana CC veranderen. Walosani no be de kon. Walosani di be Gandhi den kon nieuw. Dat want ik ja streven. Aleti ke fa de abia Holland. A sowe wani ya. Bika wanga Holland na een systeem recht wabi. Dufu den diamo fesi ma basis van leti fu di we ko ka dufu den. Erkimanda wet disi wan fu den belangrijk sani di kon na pikidi meki ado pikidi no erken isabita ki fi te to da ala den pikidi meki bene ahiwala di to den de wetter di nafu erken ding den de kaba yunen de chai eke da nunu wa verander akan chai du van matu of we moksi den tu maar mo belangrijk wan na den pikin di isabita ki efi i meke wan pikin ne no to da fa pikin dati mu abi fami bantianga yu fu wet da mu erkenning da uchaining dan pas abi fami bantanga yu alwasi na i pikin ni erkenning da abi fami te ya demo alwasi de ala de leti di den ta piki abi ento bika erkenning daarom ik awete taki i kan erkenning bala piki ma kan erkenning sisa piki want die erkenning was sama na familie rechtelijke bantiang yabi en ya gwai sisa if i gwai sisa na incest dus daarom ik i bala piki isa erkenning ma sisa piki niet maar na wet die kon veranderen a de taki den piki di meki a dose ni apano wani erkenning den kagwa rector go erken den taki de dishami pa en alwasi dede de kam stella a sani fast taki aso wan piki en tede stellen fast i erken da ala den leti di den piki bi abi den piki di to abi you di no to amandi meke yu alwasi a to wanga yuma we kai den buiten pikin i to meke piki ado den piki de you abi verkending en de abi al sefi leti e ke di den di to abi arkimaluku de no awete go taki family life ai go fo taki o men pikin de son de da solanga no ken you inoman erfi pa fa de mo next inabi fi pa we have Sunday solesia frowe oligeri adda iligeri asande no demo vanaf 1 Mei if a pikin taki disi ni wani chayani fumi pa ni yeke pai waker ai gwa rector a chaining a fende gudu fi yutu en alwasi dede de kan stel fast samana a piki de da dosu de woman de ligay no vooral den di to en alwasi a to ma i meke piki a dose ni erkending ni wani erkending ni piki de se fi bayao de chai gwa rector erkending de fede den gudu diabi bika wet taki na wan pikin aksi fu gebora ni no kan ko meke wan pikin towe ke gbana da igwe nko me sanifika gide ma wawan ifita ki to igo meke a dose jugu you know sa sandia demo e vanaf 1 Mei
famuya fayaria da san de kaba san kaba tu na disi fosi te ibe lek baslak kawansa bisi doti fuansa ma bijvoorbeeld awani payu ne lek baslak da ibe gwa rector da lek baslak dat ja wan da fi bem seri da ingwa rector baka of asama bem froisi da ingwa rector baka vanaf mei awen de takite rector gi toestemming i lek beslag of i teke sama de mu guado i go fugo ontruiming rector taki mak ni asama i kibi fai i kango kibi fai si go kibi asama de mu ontruim yu gwa skoutu tampulu kwa losden kan nakya do boko gwa ini se poti la ya do bika ye kibi to i sabi taki mu froisi of ya ipai ni ye kibi do sa sodin sandede awandi de tu take fi wani boko to fosi wanfugen sama bem cheya sanigo ibe go afkati da mekengi da afkati be meke wan aspragi isi da ibioko teke astor da ichengo akantona sandia demo afkati do ala sanigi disi taye taki wani to iwani boko to igo ipai money a meke for suksrevgi afkati sendengo tia deido de kayu to boko me adu asani taki fosi to be boko da be kai forsunen rector mu kayu kon director action taki wani te yu wani boko to faidin ke sande no demoye fanaf mei disa sa gwa rector atawa wani boko ento a chayengo a gona afukati a making for success for paye money afukati go dine in disha you do rector kai if you wani go I sa ma boko to ato boko en rector na kai mo forsuning sukunei boko na boko dus na den sande e franda de you de kon a office de moment den de kon a wet book wo taki o franda ak 1000 article da mu benki te kala de san yam gostuka sigisi buku gandeki buku du mugolu kwa ini san ferander mam kan tay taki furu sani ferander en wo taki over den wan tim sabi san anga san sabi fa libi didom arki man wasan diwe situ yesitaki kandia sama meke wan picking again fi kia funa isa piki te kia arki man asaiden ke pasa yesi furu taki asama de ifa bi picking kaba da beina ai for sector anga picking di den kia di den gen fa kia mode igi picking vi beina ai polien arkimasan dat no bun if you take one sama picking fu kia ya mu polien ya mu trekken for on dat dufi den di bi abikaba ye beina ye for walus den da di dengi ye kiai on dat ya if aduansan nei fomien nei balen sama utaki ye pinain aso we denki ma dufi yu ye fomien ma dufa sama di ye kweki na fomien beina ye sheke igi e fadua i beina ye wani barien wan dio barien da sama utaki ngode dine picking ne demika ibuso arkima sande ya mulukune if you de zeker tak sama dia picking fi kia a dia si foi vertrouwen of is sa dede gwe foral is sa dede mama picking de kayen dede mama picking na dat wan taki mu polien na dat wan taki amudu alasani dam den du fi sai na dat na idwa dat ye meke den du fi edu op gegeven moment da fi ya luku da de picking fi u obigi hata wandi chaikon de obigi takin kude disi mimma idu sonda mi wo idu ala woko dia teke chaikon na iwani woko ai hori ke misi ne inomdu dati ala den tui mu kweke ke ipiki want na fi ai meke ai leri fi a leri fa woko fi a leri fa dusani na die pie yo denki taki na lobby na poli ya ukabazo so jawo bigi gone mausu ofia o mausu ana o mandu next dos leche ke faye luku den dufi leche ke faye that if
e fonden du fi mi ataki ma leche ke faye sitaki den du fi nai bi wani ne kia komoto wansani alexo mu kia sama piki alexo mu kia asama piki ofi saptewe taki sama isisana sama so langa na piki na sama piki mai mu kweke ke den du fi yo inom go fa etaki nei mi na obale asani bi kasama utaki mi epinain nei inom lu kwa sama wan dia ude fonyo na de sefi sama de taki epinain ye dati de sefi go taki ngode a kiain kiai maluk fone du fien komoto ma dati di na sama piki kiai torwel na kiai mai be de force taki ya na sama piki mina utene awoko na sama piki amudu woko mina bali mina ube respe e fa duansani mi ofika ibika na sama piki andes jo taki mi epina nei do fro nei maner leche ke fai bioki ya du fi leche ke fai handle den du fi aso inu behandle sama piki ato wansani giyu da dio taki nkude ba nkufa kweke mafimu luku taki on that na you asama piki yau aduansani yau treyob yau ma nakene finga ti aduansani ne amama be piki adede ma be piki adede piki fika ne asan lati no dere moye mo de ngone mo kien emma de kaba ofienda de kaba solu gwen mekia to wansani gi solu gwen mekia komoto wansani gi monopolien dan den dufi ye meke de woko den dufi ye woko madati ye meke woko ni ala de mu kweki eke eji piki argument so leisi we si wansama da utakia sama veranderen fa sama de veranderen so asama di be ye pisama abe lobby ye pisama tema fano rubede abeko saide na ikomo arkiman na fa we du gomitia tawa meke ai verander na we meke sama verander di bisama na verander sumar na sanye miti sama da verander arkiman mi disdoya mi temi taki mi ai teketa sama voorbeeld mi voorbeeld meki arkiman dim go na wo ko diato na sama busi konde fi mekem godwing mbe taigu kabadi de yagi de sama funyo kofi kamwa mbe fi kabataki de pudi a streamer ne ndi arkimasa ni bufu takyo de pudi sama streamer ne ndi osuri de meke gimbeina na foku kupi musifuye asodi osunyoni o me money de sama be feli de money ne ndi de gwani kofi kam ne ndi frois de mbaka fo meke go to main ne mi diawso ne mtaki ni myogos studeer afkati wan van hij zei van die amina werk te bouwkunde ntaki me gosto ka afkati aniti ales de begi mi go mi slag mi dea nemi taki mi konfuko ye piwi arki mama hiye pidi mi konfuko ye pi a gersi taki na mi egi olo mi diki arki masai mi taki so te no today mi do opo sama sabi mi kanto a mi telefoonnummer 86780 en pi mi kanto de schuinteken over SZF apotheek na Frederik Derby straat per een taxi boyes do albina taxi na dape abrasief en mi kanto de mi kanto do na itapu te pasako pasade pasako so le secretaire se taki maneira amai sanadisi en te consido ta focati te open door dana 1500 we taki kachanga tudunsu la stafi considon wan console da te kon a mi da mi sidon takiangai en as don mi sidon takiangai de mi soi alasani so me wan fune tem so e chekaba so le isi ai kwami ataki manira mai na moni ye pini o fa money fumi ado a money from no doba den holy one picking for me or from their problem when bimbe taki a ni ati taki mkonfuko yepi money boom ma money na ala sani ma money du bufuru become mwabi money for pai kanto ma money for pai des secretaries ma money for pai wo kuma desa ma de wo ko de ma money for pai de na honi es do ala munde na wo ko give so da te kwa mieke buskonde da mie behandel yeke libisama ma so me wafudin de konteke informatie da den gwe da money di kai giden di de no man payo di de kegi yo da te asol wai kon te den gwe da nanga service ani da ye miti koleika pe de pai timal sidrimal abadrak de
teri trowe sra. If una 30, if una 20 komen doen so. Ma di no be man pay mi. Ma mi etagi taki a money di mi heb aksi weina. Na taki mi kwaliteit no boom. Ma mi denki. Di mi nga yu na wang. Mi sabi pem komoto o me pinam be nyang na yu makonde. So leisi na wata mi be fu mi be. Fugwasi kom manten se biu. Tianga diyu. Da mu wakaite fugo mi teke mi nyanya a gong. Ne mi be denki taki mi nga ina wang. Ni de meke mtaki mi konfuko ye pi. Ma so leisi de taki atanga fu tanga. Atanga fu konde tanga. Ma mo tanga fu no de tanga. Atanga fu kontanga fu daili fu kontanga. Fi disa ya bede. A mo muile a muile fu konton sai no bede. Ma a mo muile fu konton sai mude. Da we denki taki mianga ina wang. Da misani. Temye denki taki ina money. You na portiman. Ma te dai kumoto ainim kanto. Da ye soi mi taki ya money man. Bikata wande. Di miye lasi mite. Di miye taki ngai. Da money di ye go payata wan. Di na itaki ngai sefi. Da solisi da ye luku. Da itaki ai boy. Chali fugo untapo. Ma te ino meke fuso. Ino komoto fuso. Ino veranderd konton so. We taidwen. We taidwen omdat. Mi abia wetenskapen mi abibi. Takita sol wai konde anabien. So wai konde manasanya sama polisa nigisama. If mi no ne mi hali wan strape. Takite inabi. Mi no ma yepi. Bikatego na snisi. Alwasi e baba wo. Ana ugisele abele gifi na bia money. Ma mina idu dati. Mi luku. Taki mi besabi sana pina. Mi lolo aini guduma, mi lolo aini pinaman, mi sabi sana teinabi. En teinabi nemno ye piyo, da idianga anu tude, da kane ibulu naki. Adati miki mi ipi, ma mi kantaigi yu, taki, so sama iporiengi sama. Dose ftide, ne one day ne ikwa mi, nemtaki efu inabie minoma ye piyo, yamu ne mi kwale. Ya mukai mining bika na samai kemi sefi polien. Na samai kemi sefi duenso eni no kandi yana kau. En da sefi samade te yepe da igwa baka gotaki ho mkishen. Na kisi mi. Mbe deki mbe ma yepi. Mbe deki mbe wani yepi. Ma na kisi mi. Ma solesi yo denki kisimi. Ma ye polengi wanta man. Di abia werkalak fanodu. Ye polengi wanta wan. Di abia fanodu. Di abia yepi. Fa dedi nou yepi mo. En gadu no man. Ni mi kwalak. Den bo yepi no man ni mi kwalak. Den sabita kimbe wani. Ma libisama e frander yo. Afo sefye de udea. Ma libisama e frander libisama. Arkiman. Wabi wansani de kai hoker beroep. Te igwa kutu ne recta lazy stafu giyu ne ino de eens da strafrek te idwa uge da te strafrek iki wansama ifu wansama difta iboko wansama usu atawan te yedim takia wetbook verando kondeki dat na civil bijna 800 artikel dus dat zijn die mlekke uit ja fu desama di erken piking di meke pikado dat na civil betekent libisama nga sama en te weet taki recht subject na bijvoorbeeld wan kanto wa over ma libisama dat wan taki na wan sandi dio konteke igo soto civil de nou soto you a civil a recht fu a civil dat wan taki if taki sandi do im verbetering en if no man verbetering bijvoorbeeld te nak wan sama gasi boko of is nee no man herstellen da impaya sama fie. Maar civil zijn rechter nou kote ke go soto. Nee, a strafrecht. Da strafrecht
pardon. Ne wansama gwa kutu ni akisu ome yari stafu. Ni adon de eens. Dat je afkati het teken wansani we kan je hoger beroep binnen 14 dagen dat je moet tekening. Je go, dat je teken gwa kanto dat je tulwan pampila dat je takim teken hoger beroep. Da hoger beroep de. Ana binnen wayari of binnen wam of tumu ay behandel. Kan de want to think. Maar dat je afkati, asama die den soto de. Da yang na bi contact bij na mo. Dat je wacht ja you. Teke den hof sende ik berekon taki a zaak via hoger beroep a behandel swandi. En hoger beroep na directe residon. Na een rector mo die. En a eerste a rector die behandelen zaak via you. Pe wan rector wo wan besidon hoger beroep a na isidon mo ano mak dumi mo. Want we taki a doen voor kennis van zaak. Ano mak demo. Na die new rector residon maar na die de. Ici, nooit je de voor die te voor toetaking ja, if want dat niet eigenlijk altijd a balans moet de die sani. Daar zo dat jij je do dat je wakti, dat je do dat je guai cliënt, dat je yang en taki je no a hoger beroep die betekent a je vindo dat je doengi. Maar if taki afkati die beteke ya wanneer we ook beroep gi dat je moet melden op tijd wanneer binnen 14 dagen je nog teken naar hoger beroep dat je nog in een kans mo fu doen als je go teken wat afkati baka 14 dagen asan dat je no yepi na afkati die binnen 14 dagen ni ndwengi NFIA be wani mo bena 14 days mbota yin takimia wani behandel misagi ni wan tasama odwen mai na wakti tia wa ateken o ko beroep seka sanigi mooi solalan pampila chaigo seka da later dan bakawa mo fu bakawa yali da itakia wani mo NFI takia wani mo da nyu afukati beina na next wudu wan ta huru afukati di beteke kaba dwala sani kaba aksi hoger beroep gi. Dus aan jou die kon a zomaar amonio payen man aan next udumo ay wakti chat de do da godwen samudu eke afkati di beteke kaba sabio dugi ma wo kwa fesi en so leisi e yabi koloko taki titi gana hoger beroep fo sha behandelen do asama filusu wan soms na baka di yari baka tu yari fo sha hoger beroep sake behandel. Da yo denki taki na tafu kati di tekere pua sama fi. Nee, solisi na yudo kade 2/3 fasi tafu. Da sama de gwa usu. Isi, e fa gedraken boom. De meeste zaak die we die hoger beroep, fosja hoger beroep do, 2/3 asama lusu. En solisi da hoger beroep ego. Maar je denki taki, anyu afukati de ne ndwala de woko nee, na hau afukati di beteke. If is ne ndwa woko, if is afa abe dweng, a tweede wan di kong, a baka nobio mango fop mo fawe, bikada baka 14 day, da alasani be verval. Maar fisha verval, de na afukati di beteke, ne ndwa mo ganse woko gi. Okay. Arkiman, a wiki di mi bekong, mbetaigi wi taki nala sani na koloi. Arkiman imu bibi mi. Arkiman so leisi we deni a Libya na fasa mai meke wansani. Fasa mai borien na so. Arkiman ya bison sama tia bori bafu giyu da yo aksi stefi taki fadu borien. Anga sa borien. Ni. Nanga sa borien. Abi fasi ja borien. Arkima fa fisi de ya. Ne ite kia fisi ne iti wata juru ne borianga wande isi wata. Ana utesi fisi. A utesi fisi ma ana uswiti a usume lao. Ma te ite ase fisi de ne ite ke ne ipoti wan piki wata agie ne kukuanga dati. Poti sautu gemeki a sautu gwa inye siking. Da yostaki abafu de tesi wan hita fasi. Da tiamanya mien du fiu na wan gwa wan de nya wan du fu wan tau man. Da utaki oho
Da tiano wani nyai ba fumo fa na nyayo sumo da yotaki saidia ma nyai mo fumo atawa anda koloye nei na koloye na bafu fasifai bolini arkima uma de yai koloy man anga uma koloy man a fasifa bolia nyinya mbeta yuta ki uma koloy man a fai meke bedi uma koloy man anga fai we kosi uma koloy man anga fai si bangi aneti a metaigi do mianeti arkima so sefia dia manenge tu so lesi yesiwa manenge ya anga wa moyo kan umandi no moyo bika ala uma moyo mayotaki sa mande efende na umande sa ifende aifende anana anunu aifende asolugu ma arkima nala na solugu arkima yabi yonku boy non ya di abi hogi fuman die teke uman anga taku sani daro meke faide ya nala sama mukonda basa yu onda tia basa yu da yu sweti fosi denki I geef over den tuyeye committee if I sabi taki wa mai begi ma ya wani nago basa yu basa ba ni naiman ay mamu basa yu ayu mamu basa yu na mandia sabi ni mu basa yu arkima ya biyon ku boy no e wai angis sakangi sa o ma fesi da o ma buya da o ne kitaki he sandwa o mande arkima ayabi manenge no ya bi o mambata arkima umman bata na wisi that one te kyau aumano wani you and alwasha umano wani you dingia bata of your make bata kayening arkimanda mi wani wasko de mandati arkima umman bata de manenge diabi umman bata that one take ala uma yo suku I picking save yo suku I ma save yo suku I sisa save yo suku arkima I piki adaro meke mu luku ala manenge diabi umman bata e chai uma fasini e picking ala manenge diabi umman bata e chai uma ni susani e picking e sisa fi aluku jange ma umman bata yen umman bata I picking na umman na uma isisa na uma daarom umu voorzichtig daarom meke te wama begi you if ya wani na koshen ene fataigi daarom meke yabi bupalo me maninge etaki da lobia na mielu manafulo saijamu lobia na you isabi pia komoto isabi sandeniana isabi sotu hebi deniana ifa begi ya wani na koshin waka figwe ma ba safi ya ginwa ba saba nei ogide so lesi we denki adenga sama ma de yonku boy fu no na kharab de meke u forse te kanga sande u voorzichtig anga sande arkimang sa mu voorzichtig tu mbe kone mbe taigu mi taigi wi taki teye kweki yu picking no mu fele yu asef se if one leider fu one konde one leider de mu fele yu de mabile speki yu arkimang tei yu yabile speki yu sama alwasha diape mbe sabi wa usuna yu makonde tuosu arkimang mi lobi mi ayu makonde bikana apem kweki embe luku ni bun agesi gado begi wan khafa mbe luku famde ya mi na furufu analysis sani famde ya ni mi wakai kon ni yetaki msani mi sabi if ya mak mi wasama dino lobi mi sabi ni fien arkimanda igabi tosu nanga tuadanga wamma ala mang abiuma tumang tudda ala de osu dati dembi abi picking
ala sende biabi pikin arki mamma mwafu diosu tiada de da la pesi ko pi tiada de da usu ko pi tiano de dono yege disidati ma yabi wanta usu tiada de a rustig tiada no de a rustig wande ine mi gwa mimma nim taki mimma to wo de sama de tiada de ye sabita tiada de so langa ye kan wolu kwa dano de ma tausu ye sabi on tema ide sans pas ça ni ataki como to essayer if go on the souk saide ausu de ligeso en zata saide tawa ide pi mi de pi ma sang mi ko merekop ala dios ausu fadadi tiade a de resta tiade ala de pikin fi abimani ala de pikin fi lespeki ne mi goni ne mi ma baka wayari o nyata ki fende ka baya samfe gete langa ten ntaki sang ataki sibi aksin to wansani one thing ifende daro meke ma de gofien mi ma bede wan philosophe abe sisani afesi if abe gwasiko abe de wan fale bunku tubaka ataki na so ataki awa usu de yege de felia da tiada de da usko pi tiagwe den da deligei ma wande di abile spek giada tiada no de ada de ya America no de ya America sai faide ya soutu wa sai wani ndepi ataki mi boyo mi abi wambo na moteyo bigi kong imu mekel sama abi lespek gi uma de non fele you ente abi lespek gi wan sama da ye fele mateye fele wan sama na ye abi lespek gi ataki lespek fosi dan fele ma mude fele da lespek ye ke leider die kai sefi leider fu politik wani chai kone sana you de fele you of de respect you de fele you of de respect you ma mika taigi you taki if de fele you ne ino de na hogi sai taigi de funde de du ma fu diabi respect gid alwasi no de I can go taw me yali disi wude wani do asande that mi leider of food mi da be taigim takesani ya mi amudu respecti mim wan bigi man be taki wani politika markt ma wani influta wani mana makti influt e chai makti ma makti na chai influt lespeki daro mekene taki anga lespeki e bai konde anga lespeki e wini ala ati mangal anga lespeki wini ala ati manga ala fele ye wini ala ain tesa mai fele yu na ain ye wini tesa te wale tesa mai fele yu na ain ye wini ma tesa mai lespeki yu na ati ye wini ente wini ati yo wini ain bikana ain fayesi yu ya unaisi na ayesi sani ain fi ya letike wan kamera die aye vertaal sais jaini hersen sai hersen is sende kon ni daarom ik te inaisi ma ye denki bete
ati le speki da icha Ecuador. Wini le speki mana meke sama fele yu. Arkiman faide ya ma meke ko teka wa mofuata for sure. Alikete wa poku da ukwai baka. Jama walongi di wa yeso ndi umimo. Jama bigo ku follow fu de mi na mi dey follow fu obi. Sana konda mi ko e follow fu mi kaba. Defense jama mi ko e follow fu mi kaba. Pende konde lobi bida maka don dey follow fu lobi go mi. Sana konda mi ko e follow fu mi kaba. Dipe na manu dimbi jamu di de na pekete oto. Dimbi walobi mesa de mete I follow fu. Sontana mi ko e follow fu mi kaba. Maner mind mi ko e follow fu mi kaba. Kana wo mi bida maka don te follow fu lobi go. Na to kai pesi u mi ko ta sane kuma jamati. Bede konde lobi bida maka don te follow fu lobi go. Stella muye mi ko e follow fu mi kaba. Bambita te ipe na manu di peni wa buka lobi mte I follow fu go. Lobi follow fu mte me disapo kupe. Sana konde mi ko e follow fu mi kaba. Defense ujama mi ko e follow fu mi kaba. Lobi follow fu mte. Lobi follow fu mte me disciple kupe. Lobi follow fu mte. Sana konde mi ko e follow fu mi kaba. Lobi follow fu mte. Winda hangi ujama ti mi ko e follow fu mi kaba. Lobi follow fu mte. Lobi follow fu mte me disciple kupe. Lobi follow fu mte. Ide se muye mi ko e follow fu mi kaba. Lobi follow fu mi dangi ujama ti mi ko e follow fu mi kaba. Pende konde lobi bida makado mapobi kiugadu mi. Mementa so busy vida lobi mo. Dio mi de butam fesita sada kuma jamati. Mafika mtabaila fu no mi wo. De mi meni lobi udo mi da ode mi mtati kuma meda sana mo. Amenta otogoli ba mi buwa kwe. Uda kam sindom tabaila fu no mi wo. Salong me baila fa lobi fasida obi mo. Na manu bi buta meta baila fuda obi mo. Soda kam sindom sakam ye di nom bitake. Soda kam paki sei go liba nom take koti bukami. Hey so lobi mfenya pesi. No iti me be konda manu. Lobi follow fumte. Lobi follow fumte me di sapo kupe. Arkiman fawi deya nala sanifi mutaigi sama. Arkiman nala sayo dui mutaigi sama. Du fosi da itaigi sama. Ondat so sama diesia ejalu swanga sama. So sama diesia ejalu swanga yu imudu da itaki. Mafi bikitagi daki asomi odu, abisimi odu, adatimi odu nei. Imudu fosi da itaki. Na meke funa wa pesi yo go daro meke mi luku aisari fa yesa ma meke Facebook kusane poti. Igweke wa Facebook te igwe taki igwe da dengo fufu ya baka. So misani pasa ya na poti azame. So say if today mami wanta igunu te mangi moni atendi abi funa ume moni mangi na nyala kibi wan piki sopoti asede et kibi wan piki sopoti ase bika wande yo kon dio ya be for amma final tait ma musabio memoni abi na tait manfi musabio memoni abi ndevya manenge faisha ugi wan tinkolu to si wan piki wan poti gode tia no tu bigi da igo kabempu mafi yu man sabitaki na ala te ya bi moni efi ya lukuba obi suko moni ayo so langa man bigi suko moni ayo ija problem mi begi wi tia mangi moni kibi wan pikiso poti ase fudusa imudu robia mai ange programa wiki te gadu kiwen tadi da utia ibaka bye bye. Wiki na wa programa de kona yunanga Meester Robbie Amain
ala fode oko na neti wiki.